لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن ذكر الله تعالى من أعظم ما تقرب به المتقربون إلى ربهم، وأمر الله به في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وأمر المؤمنين به فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. اللهم اجعلنا منهم. أبارك فكاتنك ولمن لهم على بركة. الحمد لله تنوب علي رب العالمين دافب بلا ممسد حمدا تنونا كثيرا من قتشا طيبا من السن مباركا بركة من منا كشيريا كرا الله تعالى ككلباجيك ألمي وحده أكلله لا شريك له فرنغات على له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فرنغات على له على ذات له، فرنغات على له الله تعالى تغنى موتولا، فرنغات على له الله تعالى كبار له، خالق كل شيء فبد لباب، مالك كل شيء فب مرباب، ألا له الخلق والأمر دلياتين كنياتين. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سنيا بمسايدر فب مرب مساميب وأم بسيكا تعالى بما ليس كمثله شيء فويتكم على تشبو وهو علي السميع من مسد كمني ندافع من تكلي
البصير الله تعالى يلي مساي أكا يلي ندافع يلي تكلي كان الله ولم يكن شيء قبله الله تعالى دي كنا في بني دم نتكوني منا أزلي أبدي سرمدي حتى فوق على كريك مجمعي إلى ربك المنتهى ناي جاتوك كاللسلوين لسلوين بتعدى على دلا فبت لك أبو على ديرو هو الخالق والدي للكلي وغيره مخلوق من دي عليه ويدللي دللي كيرو أني فن للي وهنا كيرو ما تو ميري كتا علما ما تو ميري عللا على تمامتنوي على دي دللي كلي بنا فمن نولو دلامي الله تعالى كدلي أي كيري من نبولي أدوكا نو يجوجوني نو يتيمني نو ي نندكني ننشكو يندي نلومنا أو تكيري تبولي عليك ودات الله تعالى مجم كو الحي القيوم كو مثلا ينما دون ينما من جون بناي وينما تي إلا الله فعلا ينما نيوي ñenema niyo kume basoro ka ñenema ya de lombe ñenema warela jo kembe noy ko nga Allah ta'ala ka ñenema ya teti Allah ta'ala ka ñenema ya lombe ayela inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ta'ala fen la akarimbe ka bo abema odato abina be détruit ka boy katlaka toto akili okuma busura kana kununi ke kurai kana ni alqiyama sangai amma go tulaw ka faku tsiga bui ay fango defa jono ka dayno kawli awm bi ande wala bi so ala la kote de kabidon fa adama madla ala ka fa may be chukumina halib biya beti ambe bisaka ba ka dukulin ka a meleke ka ke ko mi mo kuma siya ka ala ya to ko chuko kilina davon nga davenya ani ukason alala o te fembara ala ka fama ya ka hu davon nga ba alala o te fembo ala ka fama ya la on dai ni kenyere ni ya ke alai kenyere do ni bana alala ibiyere من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها بنا يذكرون يوي أن الله تعالى بني دون كعلى كفاميا في دون كالله تعالى كفاميا يانا دون نالا بنينا جون بلو يا الله تعالى بنينا جون تسكونا أبالكو بارا نغيا إبلو إما ما دو ويسربلا ما دو بنا على لا ما دو كافريرا الله تعالى يقول كبارا في القرآن كنا كم غوددو ما قدر الله حق قدره كم الله تعالى بنيا على بنيا حقيقة الله تعالى بنيا من كام كموكه إما ما دو بي وكما من يشي هذا ما ديما وكو كما فصون جلي يشي على تنبغ ماما سبحانه كلا أما فون في ميري أدم دي الله دولة على قرطان بك بودك وعلى دائرة مجمع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون على تينيغا كم منا على منا جون ودروة جون بلوغ على تينيغا منا وتفعل كفيلا فداتو دنبو الله تعالى مجم وعلى دي فما يفهمني أبتنو لحالة بكا أبفو لحالة بكا بركة بداية لحالة بكا نايفون كيغا فو أبنا نما حلو ياسر إدلا تقولا أما جي أما جي أنا ما بما وتكلي دنفرا بنروني يوجي فدو ما جعد ما دي kunga ke chuo doi na ode kunga die katemenga nga
a keni chugoyi a nsuku kwa na chugore do inde kungadi ngane jena nayi ar-ridha anillah kajja alam re dan fara mu'mini ni kafir ni yonche kafiru ku ci jena alaka kiridi be kafir de kame amme muna ala ba fanga ni ngem muna o muna ala do keta muna ma o muna inde ko de ti fa alama be fango de fa ko o droit de te jombolo ka fa alama ko muna age bo non goto ko torni na ko fe be jugunta ko ni ko yanzoro ala kan lafiya ko nga fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aw ya ala tay ko am bi ga ta alama hukmana ini bulu fe be ini kan nafulu ini ka wachi ini ka fa baya ini bulu fe be foi ci yere bulu ini bulu fe be ala tay apami halalai ni e fengo la makangi jala kiola ni o ke chuko mina kuma bola ado kuma kondola adama de halala ha i halala fe ni mingo la fabi ni ngawla de ulaga doni kuna wari sugula jon be jalagi ko munaye nizamu ni manza o ana ala chedi ka girin ka temoka fata'ala Allahu al-malik al-haqq ta'ala koratara ali de ka fa maye cin atobe ngalo wallahu ta'ala ka fa maye de cin atobe ngalo tarikula ma o ma ayre malasaka ala ya farda ashima bokar la kan denen zoro aw kuma na ambi sharia kurokura wala ka kilibandiya ka sharia kurokura alkira ka cinya ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanyon wile kana ala yesrayama o ko anga don bara do bi aslama baro la bilbil onge abiyo akili jiwo labi ala da korodo wa fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin dhikrullah ala kusma chaya ando ma ala kusma ko famde onge ala kusma kada alay ko yere surunya law umana mamnu yere surunya umala ni baranyon ko o yere surunya law na bilibili doye ala kusmai dhikrullah ka ala kusma ka Allah ta'ala tan ka majam ربي فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم كتوك على التن كعلم مجم اسلامه كدي عليه اوكي قران الدم الحمد لله رب العالمين تنوب عليه دغو لمو مثلا انا التنو ايه ولا كتر من كتوك على كسمة ناتن كوني كعلى كسمة نام مجمع كوني كعلى كسمة نا كفولي نكما كوني كما كامون غادي عليه وإسلام يا بارا بودو يده يا دعون جمك بارو تلا دوبك دوتا يا في دوبك دوتا يا في سورة القرآن يده يوكنغر دعين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يهودي ودك بارو angana islamaya wuluma anga sebe do abeba mando be sigiti ala kusuma chayali angeme ko ke adama tabulo o ma do ka baray basura ifana keme ka fedo tomo ki balawla ko ki tabulo i sebe bulude ma muna iti sebe do abema ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa i sebe do islamaya be ma ki kwafa abela iki seko ka abela
ala kusma min dum floye nan chama fari funembate ala kusma e barabayde barabado wa baran nogondo abe gele junma munafiqu o kwani o de ale gele roy atsika forcer ngani ki ba ke ko nogondo de nga wala sayre akli ka jigala ka ke ikal limaniya de boke ala ka de me kofe daka fion feni o ko foli chale adama de neka fa ka ta soro o ba kono de ko man ahabba shay'an akthara min dhikri koni ma fe min kan o ko foli be chaya inneka fion fena ka di adama de ba soro abode fo kuma be akaboro chisiki ka wuli ni mo kame ni venga di kare de o koroye kuma be aba kuma na wal ni wale do kuma be abake akeli ka chafe wala kufoli ka chafe Allah ta'ala ni mu'minu tanqu walladhina amanu ashaddu hubban lillah kuma amunu liman yarakuba ala de fekati be febeka amsali dmei basro mado sios barula ube aventure ko kuma na tunga feta de bale nika mado sios barula aben na fuluko kuma na fuluko ba nika mado sios barula basro abe kudo kuma na wala be jamana do barula parce que jamana inga dai wala ma do ka barula o tiki ku ka dai o ala de dunga di mu'minu yekate me febbe ka o de ato mu'minu ka ala ku fodi ka jakate mu ka febbe mana femindo bara gelende nga i hakli jigni ala la ka ala kusma de o te forcer de وين لمن من ثمرات الإيمان وين لمن يجري دولي يا رب عليك أن جد لمن ودات عليه منافقو كفو ومنافقو فلني حلوا بالسلي هو باسر دوكو كاك دوكو كناك ولا يذكرون الله إلا قليلا كنت على كسمة فدوني من على كسمة أتشاما دي ينين على في عبدون سيكا تشايا نيتهمو منين ماي أنجان دون نده o ala kusma chaya mini amina aya fo ala o de joyere mu'mini ki dala gose ki ala kusma enga kirere munu fo kulu nafaka bu on zinde ko reke kirere anya maruni munu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko angulu ke ayre sinde ko ke o jango ala kusma ka kaunta ala aslamoni ni ça fait ngo andai ngoni ngebe afoka kode ki dambe kula saraf fula mate metoflet ma ba foti ibi min fam kada ka ala kusma do be na baraji fori ka a miniti hake walma adakun yekele sara kai ko ebe kaloke to fo ere bi sange direct soma itsaka la njugo erela itayini ka don ere ma chamana hali tasbihu foko yuma ma min sala odeka changu istighfaru foko yuma astaghfirullah ka foka tle afo ba yuma manjangu subhanallah ka foka tle la ilaha illa allah ka foka nye afo ba manjangu o fotugo ina min bambulo namba na adiyala ka yafa amma ka min ayati nan desembe o erete fo akira sallallahu alaihi wasallam aya maruseli ko fe ko anga asgaru u fleo apa bi lo ne fle nisla metla la sellani ni ngeka dafa franje munum ba wuli je dongodo ngatili bi wula bi ngando manga ereta tabulo de ye ebe wuli franje mina seli ko fe aba soro nun dede hali tasbihu bi sabani sabai e matlala bi sabani sabai mamba ke ka dafa manja de e ba nu sigina nu ko assalamu alaikum anu yorani ngile ku tiga shima fo mi ngam tati dafa ma tati dafa u grefe okay e ma je ma tiliyale ka grefe mo tiga mi ni damne chugodo la amatlas azkaru karoga amatlawi ala ka kilman dama bana ko ala ya maruni ala kusma chaye aya ka cha aya dola ay ukuma damna ni sili
ako wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ko seli jo seli be balla dikabo ko juguni kongo ma wa adama kumai nga kuma labana nana mun fo ko wala dhikrullahi akbar ko ala kusma dikabbu wallahu ya'lamu ma tasna'un wallahi ala kusma kabbu jamu kuma keregerele dobe akeri kasuya kera misriyo seli kofe fajiri kofe wal malazara kofe isri ka ala kusma ka caya o bara qur'ane de anya marunai tabulu tede wi ala yere ka fodi aya flana de binofu والما آية لبام باموريا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أو لمن يرى أي على كسما نمينغا تشان أكا الله تعالى سبحانه الله يفو شعومني ولا كدولو على كربا كصحابه صلى الله عليه وسلم أو بدسة كان يوم بكلين جيان كترك على تليلا كان يوم بكلين كوس أو بارات تليلا كأو بدسة ولا وكو عيونا يطيق ذلك أنجون مسؤولا ما فهم وكو أنجون مسؤولا كراكوما من قال سبحان الله نما من يقول سبحان الله شيء كما كوتش كي يوم بكر الدسر الحسنة ل10 أمثالها يوم انجلي يوم تاني تسبيح كلي نو كراتين نا كراتين ناصر لي يوم تان كما يجولي واكلي وكافو سبحان الله شيء كما imana foka nye chugo chwa tete me minute flash saba idasuma yara chugo minute duru ko ni ay o tsega matsiko tasbe o sheke me mat minute duru ka foka nye nga afleda ko nye baraji mo kumbe wuli ala kira tela sahaba ke kumbe wuli ka tasula abena tirkel no fe soma kwa ata sula ubita ubisi ati fentreme ati fenveri ati fenzan dondo anana tirkel kwa kuntaro labide kunem te nyete na falaika sula tayna itsa sula fenveri ti fenzan akwa ma eta ya miteme ma mala nabi salamu domawa mamun bi salamu di amamulu ka salamu kandawa akode ansugu jokuni salamu baraji mamu wula mafu kama edu salamu yere dire ma isigi ko ça va ouais ça va bonjour ça va abedi nchi kira dungoni i forola ka fo baraji tan ni ma jabina baraji tan ni dana assalamu alaikum ta ni wa rahmatullahi baraka mugwa wa barakatuh bisaba hani baraji ni ko pe ayre nataf sara baraji kula au barka boya nata min bana wa ina fulo ko ini ga baraji bi soronna mo ka fuitola illa man rahim Allah wallahi folo as-salaf as-salih alikra ka sahabau ubi hamidi na fora ko sara benna ko ni ko nyuma ko baraji bala ubi hami o kellika o de fora mu'mini kana jo baraji soro barala mati itlaq ma don mati boda soro ni bara mi to don idu mana baraji fen soro be de sebe ka nyuma gafe kono abebe blaika mizanu kiniya fa kono ibe tasbihu fen wa adama de reka baramu ngasanu ka bo yere jirani toyini ni nyami made ala kusuma nywana tola eskile ba foli mingi dajgoro subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar mashi ini mate nyoya sira kawla ma yara ta kalama mata kalama wa abu duskun saniya abu duskun noro abu johnson ya ala kusuma chaya ko makilin ala ya nyona fo Musa ya alayhi salam ako Musa ne de ala ya ala warate ne koda mbatu wa aqimis salah ikasilijo di ala kusmani kama ala ni fo Musa ya alayhi salam kwa ka silijo ale ala kusmani kama pana ja silijo li hali aya don fanana min fora ala kirana amma don silim majamuna mige akma labana fara ko wala dhikrullahi akbar Musa fana ka ko ala kiranya sallallahu alaihi wasallam ko Musa ya marula ka ala batu ani kwa ka silijo mungama li dhikri ala kusmani kam
أرك على جك بتو ولا ساك كب بتو على كسمة دباك بتوي مثلا نما مننا جو ولوكا كسيلجي تكاني كنا درون كي جو أمي فيون فنجة سيلا أو بكة nga takbiratul ihram ama Allahu akbar ka do silikono ama fatiha kala ama fuike ala kusma munumbe ya moshike nga kwaniye joko nani ayo haraka bedafa wal mani fajiri do ay joko fla haraka bedafa ay bolo korota ay biri ay siga beke ka dafa nga ma ala kusma num fuike asella asella amasiri itsika dosili yere kono fu ala kusma bi duni ala kusma di noye takbiratul ihramiyya Allahu akbar ode clé ka dayele ka dosi ka sega dosili yere kono clé ode fo ko seli bi fon fami ma tiki to sella ka fon fenge takbiratul ihramiyya be bali ka bi mana fa Allahu akbar ka sel damne bana fe be balla fon fenti ben sella c'est ko shike c'est ga foy geble di seli barati awa o fon fen balla ila koni ko assalamu alaykum wa rahmatullah abana dayele la fon fen mum balli ki to sella o betara ni silifle ni hijifle islamaya baro bara ba sura sebe ala kusma de ana ala kusma ne ko cugu mina dusumba waliyati o fla de wo fara nyonga o de joy de kalimaniye ka ala kusma ala ko bi dusuna we limaniye ala ko foli inneka o ye atamashi jonjoy meme bangi mimi kalimaniya bangi kalimaniya dakenaka ki kalimaniya jentigiya ko fo o fla de tani pananga njando ala kusma chaya sili ko fe ala kusma nunu anga hakili tula soma da fe ala kusmau anga hakili tula wula da fe ala kusmau anga hakili tula hey hal ni makala ni te foi don nga soma fajiri kofe ibe tasbihu sheke meke ibe subhanallah sheke mefo lazara mana sili yani ka tlebbi ka ta lazara ka ta se fidrima o wula fe ala kusmau ke kuma man ka ta fajiri sillila ka ta se tlebbolima ويه سوما دافع على كسمة وعلى كوكو تسبيح منك بكرة وعصيلة سوما نقولا ويو كيف من ماي وكمان أواتف لا حل نيما كلا كنا سيفويلا كنا سيف مجمع كان ولا نا إكاف سبحان الله وما كروشيا كده يقول لا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يا الله سلام ما عندنا نقول ala kira di koto ko kuma kan nani min gada alai katame kuma kan nani be ka ko ite makan nani pa kuma kan nani kada alai katame je kuma to beka onge ibe million saraka kuma munun kala ka livru munun ka mo sara million gele kuma kan nani gada alai katame je kuma to beka hal war soro kuma hal na milliard kile mine ni mai gada alai katabo ka ala kusma chaya jo oda ede sahaba ke nana ala krai andilla ka kuma info ya ne ko juni mo bula ka tema ko sahaba ke nana krai ko islam ya ko baraka cha akon zirana nasiga ala gashi sigi nimbela wa nasiga bedda fa ka kuma di korobo jira ako fendo duma ben zogo mina na be kema boda e ala kira ko ma ko ka ala kusma di chaya ko kuma be aka sura be ka ala kusma aka ala kusma ka dalagizi wa adama de shaytanan min ba anaka yala de qarinu min bi no fede adama de no fe shaytané ya do alakira yo sallallahu alaihi wasallam ako shaytané do ba ambe no fe ikele shaytané kele ndile kele do kabli no fe o kon be no fe ni waso sa de kuma be anga taya ve ala te woro mi ve ni vode ala te mi ve ni gede ala te mi ve ale ka barako ni odi ona qarinu min no bi no fe ko ala kusma de ba na gashi ma kala kusma kacha aka karinu o naga shimbe o fusu fasambe o barka bambe o kabara ere nyenda bulobli halo tu dumini ma soroka o ti ji soroka mi hali shiro ta ka shetane bulu
ni be hadisa kana mo kuma di parce que ni mini ke ni ala kusma asembe bola ni bi jimi ni ala kusma asembe bola ni doni ka sokono ki bi dani ala kusma asembe abi so boyla ni bi ala kusma abi jashi abi doya aka bara billafu aka waswasa ala kusma noro de bi shaytan ka waswasa jini ka bo duskuna kray de kraka mo winde sabati an te shaytan nenni o te foi tien shaytan ka dimi shaytan ko ka dan ayi ko e ka ala kusma ban ala kusma blaw no o de ka tuwa ale to de fe ate mi fe ne bola kuma bede ale ka bara de bi chambre don ate se solika bana nganja do ala kusma hali ban chamay ay do kan de maniaji e ka ala kusma chaya ala kusma iduskuna ala kusma inna ala kusma ikewalila ala kusma badilu talila de foyte bla ala kusma non ati ta qur'an flek nabi ma fa fende mena ko ala kusma kan ko ala tanu kan ka ala majam kan ulu be qur'an kan ala kire ka hadith sallallahu alaihi wasallam ala kusma do be ala kira bulu ala tanu kan do babulu fi kulli shay'in fabala adundo akadu kono ba ala kusma boto ba ala kusma adato ba ala kusma na nyejona shufa ba ala kusma na ayela ma ba ala kusma na bina ulika dutla fasilika ba ala kusma na bido yela ba ala kusma na bu ba ala kusma na bu kata dugula du'a safar tama ala kusma abuke ala wele do kumba bulu ala majamuni do babulu ala kufo babulu munasaba bela wa be maflela kana ama bebe kitabu kono hali masika beke do ko nge iseko ko nge amere wala ngono na be fila nga ku kunati itadu mi ref do be sanai bul fe ngura soro wal manaya la manaka suko wal ma msun nambe konyo kera msun nambe alera kuna sirima atada wimivo bo ustaz konyo ko ni shin bon ibi mu vode nan karonge ay fon kalonge sa kalake nimbede nyefole msun na le ngura konyo shufolo o dugo be hali adama de gere aka dimbayala o dugo be ala kira an kala min dela wallahi apede be shaytanen nagashi ka shaytan baran nagashi ambe snan ko mun yanga nyana mayala ka nga ko kishi uluma raka ala kusmani de ala to foli de o de anga kele minaye ani shaytanati e ba don ko riwaya o be ka fo hali adama de yado ande jinaw de nyeba on nyetula nganu be balula dugu kelo ngona anu be balula sikida kelo na toro mo bula hera mo bula islamo bula kafiru bula qur'ana yo sabati ko uluba unye shaytan na ka junudu jina uluba unye ngandu ko nga sutura min be adama de ni jine uche o ala kusmadi ni bina fini bla peu ika fo bismillah kono kera uti laura yi na ni mo fodun isna ka fini boylate wa jine unye bi laura be kuma kan mun sabatira فأنا أكلت على كسبان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا hadisa do be ambo ke ga kumadatu hadisa ngadne ko hani ya foko ke me ke sa kono ati bonetu la par kira dundo ap me maganzraka ube tamana nana se ko sufuru kun kuludo ma kuluyin ba fa ko jumdanu par kira ko tama ako jumdanu fleni ko minni abe aka dugu siraka asuru yana aka dugu kuludola tamashiya mun ba asuru yanna adana se o yoro doma aya se vanzira kaba
ndanga yangulu rewa ninde ninjiri sunyewa wala kira ko nde jumudano yewa aya seva aya teli aitama ko keraminge ako sabaqal mufarridun ko mufarridun wi ma to dandare okay sabaqal mufarridun ko mufarridun wi ma to dan okay ko ala kira sallallahu alaihi wasallam wa mal mufarridun ya rasulullah eko mufarriduna de junui ala kira arab kay informinge awdiya jawabi al karim ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kun fasaha min di amaka kuma don min dama ayre arabu nyon ape kuma kolo giri do fop madola wera ta don to korodo wal ma bi dine kuma do fuye ne ibara do bayi nga pa kuma koroiti yo kuma nyo ala do kuko wamal mufarridun iko mufarriduna kuye ma tawda mufarriduna de o de junui al mufarridun o junu قال وعلى كراكو صلى الله عليه وآله وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كو على قسم بو ما من على قسم كاجايا شولا أنا ما من على قسم كاجايا مشولا شو ترى توما يا كاب مشولا توما ce ala kusmana baw ani muso ala kusmana baw wa ala kusma fora yoro chayali de bu fare ale doni te adama de na fade fuka chayali ko mana mamun ga ala kusma ka chan ala kira de kando de hadisa salina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuye ma to damu Allah bitle be bangana ngana kuma mun ni ala kusma blaw nona be ma to dante clear kono ibi min fo wada to don ba ko ni bina kuma eka miri bani ne ko ni ne ko subhanallahi ni no be chukudi ni ne ko alhamdulillah ni kuma ni no be chukudi ni ne ni kuma ni to ika fo Allahu akbar be chukudi gat de be kono on dadi be pele di bora judo kono bi ta judo kono di bora madala anga don ba do ko ti min as-salaf وذكر الله دواء وذكر الناس داء كو على كسماني فرادي كو نمو كسماني كو بنادو أنا ما أدري بتاع موكا بروب ونسرامي كو جرمو تالا ومن جام في أبدا أسيا ما أنا ما أدري ما هو تبي رياض ومن داوم يوم إيه أم توفي برودا كنا نيكو kami mana ma tota kiba ka kudmon vo do ba ta don bon comme on avait yon ta don mais on ba don ngania a korofal demne hal ni ta don ko abu sama de mo kana mo fleta abu sama ko aso atati gere do gaba confirmer ka faruka ka korofali fuke kama korofala te mamindo aro korofali shimandi ala ya be su sugo dui ala ya no de suma ngaminga jwa be ni ne re nyeba na nambo ke bi o de ka ma korofo ite halima mi do la ilaha illallah abaya maro de tamashin hali itado ere bena tlaka faraka be ko jugu min fo tigila ko confirmer mama ni ka ala ko suma chara ikakalu kan fo be doya ika kuma jugu fo be doya kada ka ne atsiga sugulani kuma fly wati kelina ni ba ala kusma na kuma mina koni o kuma ina tsiga ke kuma wore lawo kuma ranga ala kusma chaya ala kira kon go sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuye ma taw dande karoke inyebe min sigile la naba ka ala kusma na lazrafi nabi nyana koye bidai nabi nyana koye kore ma fonas kimbe kore ka mini alkira ka fole untekelele ngani mama sikimbe aba ala de kaka kusma abe tasbihu la abe tahlilu la abe tahmidu la abe ka soli alkira kan sallallahu alaihi wasallam karonke obinya ala ko che koyi afora ko de ida est-ce que abando re nyena bi ko jonga ko matlide abe do re nyena ko sunna de doroniye salam bla ka wuli ka buli to ta alkira ta bulu de sallallahu alaihi wasallam
ala kira be sabati aba ala kusma ka sabati ka ala kusma ni titi bolo ki sigi misiri kono ka ala kusma ibe fen fla soro ala kusma sara ibo soro melekew ka duwo ibo soro wa abake ga sebe yekibe sella halisa tanke imabo ani tanke ka sendi machin hadisa kenama unana ni bela na onye ni be flipi ma fo ko adama de bisiga ke kuma bede nga kuma dowla nin konnun to yi hakilla ki sigi asara kama bianta fui mamu era ba kamba ese ko lula bushi ye ba sigile seli bana asigibe abaka asgarula oni mimuna seli mabanga ba hey karoge ni taika chila fana baka chidila abaka chidila abin ala de kusma bana nga akili to ni baranuna seli ko fa ala kusma so ma da fa ala kusma wala fa ala kusma nga ala kusma chaya ya rabbi ala ka no ya amma ala kusma chaya ala ko no ya amma ala kan jidi ala kusman mufarrid min fora ya rabbi ala kan farauka la kan jidi liman yana la kan jidi ala isra'il اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله